To tako ide. Plus, JP Morgan je kao, mislim, ako je neko bogat, ne znači da nema problema i privatnik. JP Morgan je imao jednu sestru, neudavaču, imao je veliki problem da je staru curu i negdje je on zafiksirao u glavi da je Tesla idealan ženik za njegovu sestru. I tada bi oni kao jedna obitelj krenuli. Neke struje bi možda potekle. Mislim, puno bi više novaca se dalo za projekte. Međutim, Tesla, kako je sam rekao, sa nijednom ženom nikad nije stupio u nekakav odnos koji mi zovemo ljubavnim ili intimnim. Opet i o tome ima velike, to je potpuno neistraženo. Kad sam bio u Americi, došla jedna cijela delegacija kod mene. Saznali su u hotelu da sam, pošto sam imao jednog suradnika, baš Njujorčanina, koji je sve znao te teslologe ili fanove Tesle. To je bila delegacija, oni su mi sami tako rekli da su oni homoseksualci i da je velika sramota što se od čitavog čovječanstva krije da je Tesla bio homoseksualac i da ja to moram staviti u film, da oni imaju dokaze. Ali, jeste stavili? Ma nisam ja to stavio, jer to je opet pitanje, jer to je ono grebanje za Teslu, kao što se sad vi grebu za Janicu, ne, to vam je tako, ne. Tesla je veliki i sve se živo kvači za njega. Međutim, stavio jesam u film jednu jaku vezanost za majku. Naglašavao sam gdje god sam mogao i koliko je to bilo u granicama dobrog ukusa da je imao jak Edipov kompleks. Pa onda iz toga neki zvuče šta ko hoće.